салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 3 май. Дӯстони кулли Тоҷикистон зидди саркардагони даргирӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон парванда кушод. сокинони ду тарафи марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз хонаҳои сӯхтаву валангори худ дидан карданд. ягон чиз намохонд, ҳамаш хокистар шуда барам. ва як билет ба чанд нафар гурӯҳе аз мусофирони ширкати Уральские авиалинии мегӯянд ба ҷои онҳо каси дигар ба Русия сафар кард. мақомоти расмии Тоҷикистон дар нахустин баёния роҷеъ ба даргириҳои марзӣ нирӯҳои мусаллаҳи Қирғизистонро ба барангехтани низоъ ва хунрезӣ муттаҳам карданд. пештар тарафи Қирғизистон айни корро карда буд. акнун дӯстони кулли Тоҷикистон рӯзи 3 май изҳорот дод, ки муноқишаи рӯзи 29 апрел дар сарҳади ду кишвар бо иғвои марзбонони Қирғизистон сар зад ва онҳо бояд барои ин корашон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. дӯстони мегӯяд парвандае дар ин замина боз карда ва гурӯҳи махсус онро тафтиш мекунад. мақомоти кишвари ҳамсоя ҳанӯз ба ин баёнияи ҷиддӣ вокунишӣ нишон надоданд. Тоири Сафар гузориш медиҳад. дар баёнияи додистони кулли Тоҷикистон омадааст, баръакси иддаоҳои тарафи Қирғизистон ки мегӯяд шаҳрвандони Тоҷикистон сангзаниву ҷангу муноқишаро оғоз карданд, низоъ бо иғвои марзбонони кишвари ҳамсоя сар зад. додистони гуфтааст, садҳо сарбоз ва ғайринизомиёни қирғиз дар рӯбарӯи дидбонгоҳи Хоҷаи Аъло ҷамъ омаданд ва монеи кори муҳандисони тоҷик шуданд, ки мехостанд дар маркази тақсими об дар ноҳияи Исфара камераҳои мушоҳидавӣ насб кунанд. ба гуфтаи додистонӣ, баъдан иғвои мазкур ки аз ҷониби хадамоти сарҳадии ҷумҳурии Қирғизистон ташкил карда шуд, ба бетартибиҳои оммавӣ мубаддал гашт. мақомоти Қирғизистон пештар аз ин ва бо нашри баёниҳои гуногун гуфтанд, ки муноқиша ва сангандозӣ аз тарафи Тоҷикистон оғоз ёфт ва сипас ба даргириву хунрезӣ байни нерӯҳои мусаллаҳи ду кишвар кашид. полиси вилояти Бодканди Қирғизистон дар ҳамон рӯзи ҳодиса шаҳрвандони Тоҷикистонро ба барангехтани низоъ муттаҳам карда гуфт, ки онҳо аввал ба тирандозӣ ба сӯи воҳиди низомии марзбонони қирғиз оғоз карданд. баъди ин вазорати умури дохилии Қирғизистон тарафи Тоҷикистонро ба амалкардҳои ғайриқонунӣ муттаҳам кард ва гуфт, дар ин замина бо иттиҳоми ҷиноят ба зидди субот, бетардибиҳои оммавӣ, убури ғайриқонунии марз, авбошӣ ва куштор 11 парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. вале додистони кулли Тоҷикистон гуфтааст, ба амалкардҳои сарҳадбонони Қирғизистон ва ҳамлаи мусаллаҳонаи онҳо, ки сабаби куштаву захмӣ шудани чандин нафар шуд, ҳамчун ҳаракати таҷовузкорона баҳо дода мешавад. мақомоти Қирғизистон ба ин баёнияи нави додистонии кулли Тоҷикистон вокунише нишон надоданд. дар натиҷаи даргириҳо дар марз дар рӯзи 29 апрел аз ду тараф тақрибан 50 нафар кушта ва бештар аз 200 каси дигар захмӣ шуданд. сабаби ҷанг ҳам марзи таъин ва аломатгузории ношудаи ду кишвар аст, ки 970 километрро ташкил медиҳад ва бештар аз 400 километри он ҳамчунон тақсим ношуда боқӣ мондааст. зимнан хабарнигори бахши тоҷикӣ радиои озодӣ рӯзи 1 ва 2 май ба деҳаҳои Хоҷаи Аълову Сомониёни Исфара рафта шоҳиди харобиву вайронии зиёде шуд. Фарзон Муҳаммадӣ хонаву мошинҳои сӯхтаро диду навор бардошт. ҳукумати Тоҷикистон гуфтааст, хонаҳои сокинони деҳоти назди марзиро, ки бар асари муноқиша бо Қирғизистон вайрон шуданд, дар муддати 1 моҳ барқарор мекунад. дар ду рӯзи даргириҳо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон даҳҳо нафар куштаву захмӣ шуданд ва ҳамчунин даҳҳо манзил аз ҳарду тараф ба коми оташ рафт. ҳоло хонаводаҳое ҳастанд, ки ба маънои томаш бехонумон монданд ва ҷойи зист надоранд. сокинони деҳаи Хоҷа Аъло, ки дар ин тирпарониҳо тарки хонаҳо карда буданд, ба манзилҳои худ баргаштанд. яке аз онҳо мегӯяд, бо чашмони худаш дид, ки хонааш на аз тиру туфанг сӯхт, балки онро қирғизҳо, ки дар даст силоҳҳои шикорӣ доштанд, оташ заданд. низом Шамсиддинови 65 сола дар ин ҳодиса на фақат манзилашро аз даст дод, балки ҳосили чандин солаи деҳқонияш низ ба коми оташ рафт. ман зарили расидагим қариб 5 тонн 4 тонн гандум ва қариб 10 тонн изофа шолим ва ман ба инҳо деҳаи Хоҷа Аъло дар ҷамоати Чоркӯ
روز 29 اپریل مکان اصلی درگیری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بود. ساکنان میگویند روز مناقشه بیشتر از 5 حوله تخریب شدند. همین همون جایی که حوض من دیدو ستون هیچی نموندگی اما بوسرما خوشخونه بودم اونجا. انا همین انا بینیتون انا سوخته برافت سن اونجا. اشکان سر کرده اکنون تمام کردیم خودنا بس میکنیم که دندان میشه و ما میبرویم که اینجا دوید میشه علوب میشه ما همه علوب خاموش میکنیم. این خونه برای مهاجرت همین برای زندگیش برای خانه خودش رفته یعنی اینجا بوله همین خوشخونه پول همش درگیره ما کنده اینجا رو پرتفتیم آب زدیم اینجا همیشه کشتیم خاموش کردیم. در همین حال ساکنان دهه دیگری مرزی در جماعت چارکوه میگویند خسارات باشندگان سامانیان بیشتر از خواجه اعلی است. یگان چیز نمیخوند همش خاکستر شده برا. ساکناش کجا و استخدام آدم همش مؤلف فردونده برا. تا زمان نشر این گزارش مقامات تاجیکستان درباره خسارات و ویرانی‌های مناقشه در مرز با قرقیزستان آمار نشر نکردند. ولی منابع گفتند به اطلاع پیشکی در 2 دهه جماعت چارکوه حدود 20 خانه و انشاءات ویران شده است. این در حالی است که کمیته حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان میگوید 78 منزل قرقیزها سوخته یا آسیب دیده است. حکومت آن کشور گفته است این خانه ها را با پول دولت برقرار خواهد کرد. مقامات تاجیک هم گفتند که خانه های تخریب شده را در 1 ماه برقرار و منزل های آسیب دیده را تعمیر می کنند. ساکنان جماعت واروخ می گویند پس از 2 روز بیبرقی پایگاه برقرسان فعال شد و در دهه های سامانیان و خواجه اعلی نیز این مشکل برطرف شد. با گذشت 4 روز از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مقامات رسمی می گویند که وضع آرام است و هیچ تیراندازی در شب گذشته صورت نگرفته است. در عین زمان وزیر تندرستی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داده است که بیش از 33,000 شهروندان را از دهه‌های نزد مرزی این کشور با تاجیکستان به منطقه امن کوچاندند. بنا به گفته مقامات قرقیز حدود 20,000 نفر آنها کودکان تا 18 ساله می باشند. همه آنها در مکتب و چایخانه و مهمانخانه‌های بادکند قرار دارند. آخر هفته گذشته همکاران ما از تلویزیون «Настоящее время» از پناهگاه این ساکنان دیدن کردند و این گزارش را آماده نمودند. این دهه بجوم در ولایت بادکند است. شب گذشته در اینجا یک باره 3 ساکنی محلی کشته شد. چنگیز تیمیربویف یکی از آنها می باشد و 27 سال داشت. همسرش با 2 کودک تنها ماند. او یک جوان تقوادار بود، انسان خوب بود. در عمرش کسی را نرنجانده است. ما همراه با کاکتاش رفتیم، میخواستیم که به خودی ها کمک کنیم. ما با کسی جنگ کردنی نبودیم. بعد از مینامیات پر راندند، ترکیش شد و او کشته شد. چنگیز پسری کلانی بود. پدرش بر وقت درگذشته است و او دستیار اساسی مادرش بود. برادر و خواهرانش ماندند. او یک دستیار اساسی مادرش بود. آن مردمی که خانه های خود را ترک کردند در بینای مکتب مرکزی ولایت جای داده شدند. ساکنان محلی از صبح بر وقت به مردم یاری های بشری می رسانند. بسیار کودکان همراه با والدانشون از مکان ناامن فرار کردند. خانه های ما باز ماندند. کودکان و زنان رفتند. تنها مردها ماندند. کودکان و نبیره ها را ما به اینجا از دیروز فرستاده بودیم. ما خودمان از کاکتاش هستیم، جایی که نیزا سر شد. این بعد از دهه قزلبیل با 2 دختر و کلینش فرار کرده است. این زنها میگویند تا اون لحظه ها همه آرامانه در روی حوله گلیم می‌پوشیدند. من اینجا همراه با 2 دختر و کلینم شب را روز کردم. آنها هم بچه دارند. بیچاره بچه ها چیزی را نمیفهمند. فقط میگریند و خانه روی میگویند. به هر حال اینجا به ما هر چیزی ضروری را تامین کردند. نمیدونم که اکنون کی به خانه هایمان برمیگردیم. برخی فراری ها را ساکنان عادی در خانه های خود جای دادند. در این مهمانخانه خصوصی 128 زن و کودک جای داده شدند. باید 30 نفر دیگر هم به زودی برسند.
мардуми атроф ҳам ба ин мардум аз рӯи тавонашон ёрӣ мекунанд. аксари онҳое ки фирор кардаанд бо худ танҳо ҳуҷҷатҳояшонро овардаанду тамом. мо аз ноилоҷӣ инҷо ҳастем. бале, худоро шукр, хӯрок медиҳанд, шароит хуб аст. вале мо бояд тезтар ба хонаҳоямон баргардем. мо инҷо дуру дароз истода наметавонем. ҳар соат, ҳар лаҳза барои мо муҳим аст. ин ҳарфҳои Руқия бесабаб нест. ӯ худро як муҳофизи сарҳад меномад. ҳамдиҳагонаш мегӯянд бо вуҷуди нафақахӯр буданаш ин зан ҳамроҳ бо мардон сарҳади давлатии Қирғизистонро назорат мекард ва ҳоло мехоҳад зудтар ба хонааш баргардад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. дар баробари камчинии билети ҳавоӣ аз душанбе ба Москав ва гаронии нархи он, ҳоло баъзе мусофирон иддао мекунанд ки бо вуҷуди доштани билет дар даст натавонистанд ба Русия сафар кунанд. чунин нигаронӣ имрӯз, яъне рӯзи 3 май, аз забони гурӯҳе аз муштариёни ширкати русии Уральские авиалинии садо дод. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло мавзӯъро пайгирӣ карданд. гурӯҳе аз муштариёни ширкати Уральские авиалинии аз он нигаронанд ки ҳарчанд дар даст билети ҳавопаймоии ин ширкатро доранд, вале наметавонанд ба Русия сафар кунанд. ба гуфтаи онҳо, парвозашон бояд тибқи ҷадвал чанд рӯз қабл анҷом мешуд. дишаб аэропорт рафтем, аэропорта гап задан ки мақсад ҷо пур шудагӣ аст. мо хостем ки ба қайд монем душанбе Воронеж. گفتم چه خیلی جو پروش لگه است که ما علاقه بلیت داریم. بعضی آدم گفتن که بلیت شما فروخته شده، جای شما دیگه آدم رفته. در دفتر اورالسکی اویالینی از صحبت خودداری نموده مشکل را شرح ندادند. تنها یک نماینده این شرکت بدون ذکر نامش گفت که با زودترین فرصت سفر این نفران را تامین میکنند. اما مشتریان شرکت از آنکه مسئولان را ساعتها بازپشتی در انتظارند به چنین وعده ها باور ندارند. ما امروز اومدیم اورالسک کمپانی ما را مقصد پاسخ داد که ما چیکار کردن دکتر از سرم داشتیم تو با ما یگان پاسخی انیق ندادن که شما میرین یا نه. نگرانی دیگری ساکنان این است که با تغییر یافتن جدول پرواز نمایندگان شرکت آنها را در جریان نمیگذارند. رفتیم ساعت 2 شام همونجا شدم. اونجا ما ساعت 2 شدم باید ساعت 3 پرواز بیاد با چیز میشه. اما رفتم میگه اونجا 2 ساعت پیش میگه پرواز میگه پرید رفت میگه. در بلیت شما چی پیش بینی شده؟ در بلیت ما اینا پیش بینی نمی چیزی که هست اینا مثلا ساعت 1 شب داد چی سرچگاه 3 پرواز میشه. اما میگه که 2 ساعت پیش میگه پرواز تو میگه پرید. باز اینجا دور اومدم این میگه که شما میگه اونجا دوای نداره میگه ولی چی ده برای میگه دایرکتور ده برای میگه که چی میگه گفتن که تو چی کردی اپازات کردی چیکار یا مثلا تو ساعت 3 ما وقت داریم که دسترسی به چیپتا و مشکل سفر به روسیه نه تنها خاص شرکت اورالسکی اویالینی بلکه از زبان مشتریان دیگر شرکت‌ها صدا می‌دهد. نبودی بلیط تا 2 ماه دیگر و گرانی آن از مسئله‌هایی است که باعث ناراحتی کارجویان تاجیک شده است. شکایت ساکنان در حالی است که هفته گذشته در آژانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان تاکید نمودند که وضع در بازار بلیط فروشی و شرایط سفر ساکنان به روسیه نسبت به روزهای پیش بهتر شده است. نرخ رسمی بلیط پرواز منتظم به روسیه بیش از 4000 سومانی و پرواز چارتری نه بیشتر از 8500 سومانی پیش بینی شده است. ساکنان میگویند با چنین نرخ نمیتوانند در فرصت‌های نزدیک بلیط دسترس کنند. بینندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها ما را تماشا کردید و چون همیشه خبر و گزارش های دیگر رو شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشد. فردا با خبرهای نو شما را منتظر هستم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.